kasalukuyan, ito'y kabarbaro nga programa. Abay, saray lokado drama nga makaipahay tiraksat. Ken liwliwa kabayata rikiting kay paraktar karabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayam ko dita taintay dinggen. Da ito'y pakasaritaan, kibita tayo, ani. Pepita. Naimbag bigat mo, Pipita. Nailakit din na kinagagat mo. Saan pa'y anak kasingising tiinit? Madama man, hindi pa nagsagsagat mo. Nagdagat mo naman yan, Ruth. Nagiti kayo. Iti sangot, balay nagiti amo. Sa may isa, napudot ton. Naurayag pa yan makasingising tiinit. Ni Orisi ka, nagsapa ka mo ta ng erwar ti basura yaw. Agpadatang amin anagagat. Pipita, kasla saan mo alang at ikatulong? Ha? Nagpintas ka. Agpadatang mo ta napintas, Estelan. At may asikatisan na nakapapadi ang katulong Nakikita ka ngamin nung pasarirong mo rin daw. Ado ngamin ti pangibabaunan ni Madam Kanyag. Madam ko na ure kabagyak pailaan. Iso saan la katulong ti trabaho. Kinapudno na, kinasarita na ngagkatulong at pailaan. Kabayatan ti panagsapol ko iti trabaho may bagay iti kurso. Ay, basta kaya? Nay, dandani na ka, hindi tong parte nagsarte nga tricycle. Ay, anya kamat ngaminan manong driver. Imbagak lang nga rudon nga iti day tabatog ti kapintasan ti pangisardangam iti tricycle mo. Dandani na ilabus akon. Adan sa sanga iliyo, Pipita. Anya kamat na driver. Naipigkat kan sa amat iti tugaw mo. Tulungan nak amang bagkat kadag iti gargarat ko. Bayaman langan. Sino mo ito day tabasit na lalaki? At igam na ang garap. Excuse me. Napintas balasang. Adda ka din ni Uncle. Manong, sino ka diti kasarsaritam kada kami kinipipita? Agpada kami mata na pintas? Kwa. Kanak-anak ni Uncle Amado. Ti amom alalaki ti sapsapulan na Pipita. Ha? Siyakmat ngamin tikit kita manong gwapo. Nagpayaglaki tinaya sumangpet ni Amado. Nalubat man gatan ako nakat di silpon na. Agun-uni mat di silpon na iti awagak. Ay, nung napananakit yan nakasapsapa. Nung aapay kiti. Uray ka makasaritak ni Amado. Sakbaya pastrikak de jay alalaki. Colberta, apay. Anya nga apay. Sa dino ka bentayan mo. Kaslag dadamo ka kanyak. Pinikat nga jogging ak. Mesa, di magasa ka nagkape. Kasla ka na yung mail-iliwan kanyak. Anya maili ti bagpagam. Uredo abula na santa nga kitkita. Nagado akapi dito Kasla social nga no agkape ak itimol. Nang runa tanay. Kastoy ti kawis ko. Jeff Rocks. Tikat kinatid karti rusok mo nga ag short pan. O lang aro din masal lagi tagurong mo. Nagkukotong ba'y tagitalupom. Ad-anda pa akas nakatukak dita. Unay matayta na panang tagtagibasit mo kanya. Guwapa agpaymat ka asawam. Ay, inumakla na ito kapag kwenta gawit ako. Yarasam, agur-uray tinayaw awa naka-anakam. Kaanakan? Wan, pandag kalalaki kaskun ka. Nakutong kaskun ka. Agur-guro ka kasataguro mo tigurong na. Danakal na kiti batada. Medyo dakal matibuksit na kaskun ka. Kasta, ti panangiladawan ni Pipita, ijay ka anakam, Amado. Naktanganak matlang agtaktak derin. Di matlag, sublin ti katulong daanggal. Ni Pipita? Pipitan sa jinagan na. Agpipikilan ti gurong ko. Anya ariting? Rito. Ay, mabait lang. Apay nga mong tibernas ko idi ubingak. Ay, sa anak ka nataktakan. Naktanganakon. Agpipikal pa yan dagiti gurong ko. Ay,
Sorry ko nakmat. Pasensya ka lang kuman ha. Bilin namin ni madam nga urayam ka no ni sir. Saan na kayo tagpastra kiti pagdua-duaan na tao? Daytoy ala nga ti pagdua-duaan? Ket no naggwapo ak. Ni, unay daytoyen alakay. Awan nga tati pagplete na, tan anusan na ti magmag na. Hindi mo ko natikastatan ni sir day tariting. Kunak na ma'am kalimaw. Apay di mo amaw, di mo mailasin. Kagap-kapo na apan nagyagi. Ganda ni akit din na yaw, awan nanggal. Kalpasan tinasurok a 20 atawan, italaang amay sarungak dito'y barangay Timog. Anya barangay Timog nga ibagbagamet. Kakaisuna nagpintas tinagan ti barangay mi. Kasano ajakber nga san ti barangay Timog? Kat na Timog, kakitay na kursong ti pilit ti tricycle a nagluganat. Ay, lasong-lasong ti kalsada. Perde ti kalsada yo. Nagdadakkel a balay. Ay, nutsak nakita tariting mo. Saan ka kumakat na ilasin? Apay, nauma ka ni dyan lugar yaw. Ay, kwa, angkal. Doon sa timasaksakit dito'y lugar yaw. Iso nga imayak. Tapno, mangagasak. Kaya't mo asawan, mangagas ka. Nay, sandak nga katawa na, angkal. Ang mga nuda kayon to, ti katawaat. Wen, angkal. Kukwak to, ti maudi agarakgak. Ay, talaga napasabtam ti bisin ko, Pipita. Aglalo ta, naimas ti panaglutlutom. Ay, Riting. Nyakan sa... titida na, momentum na. Ay, agyamanak. Ay, naalibtak ka katulong Adan nakasagana adanong nga inumag. Kasla, asawa nakmatan asir-sirbyam. Nasasawa na dyan, Riting. Rito ko nakko. Ay, salbag. Dandanikit din na tilmon titulang. Panangom ngamin ati mangan. Kaskanto la maag-agawan. Kastuyak talaga nung mabisinak, Pipita. Uray ka nagti sa nga kaldero ngayon na po Sige, mangan ka lagta. Awan mo sa nga kaldero, di tayo na po yan. Nakurang, isambot ko ti agapoy. Nalawan sa titaltalunan ni Anggal. Awan mo't makit-kita kakataltalunan dito'y barangay Timog. Barangay Timog? Ay, umisa maklaang. Ang mga numaltutanak manan no agayak ka. Amom ka de, amay sak amang ngagas, Pipita. Ay, doktor kagayam. Doktor nga rin tinawag ko kay kasa na Riting. Saan laadag iti nagturpos, iti medisina, ti makaagas, Pipita. Okay, day tamot ti arapaap ko, ay babaan iti anting-anting ko, kat makaagasak iti uray anya asakit. Anting-anting? Wen, doktor, enteng. Day tati awag da kanyak ijay lugar may. Doktor? Naalak da ito yung anting-anting ko ijay bantay mugeng. Nabirtod da ito yung anting-anting. Tal alaag tunggal Biyernes Santo. Nekat, util mo ti imayanta amado. Anyaya ti pampanunutam si kalaklakayan. Si kalsamot ti sabali ti pampanunutin na, Walberta. At the conference mi a negosyante iti conference hall iti basement da iti a hotel. Kat apay aday mo imbaga si Morsuro takit din. Apay nga min na simurot ka. Masurunak nga road. Anyat ng pasangbayam iti dayjay kaanakam arito. Ay, jak pa'y nakasarita na imbaga. Ang mangagas ka no. Nusan mo't ngaglang lang nga doktor. Ang mga nugang gandyong mata mangagas. Irbularyo nga ta. Ado ka no ti maagasan na. Aray oras yung ti konferensya. Kasano nga rod? Panawan ka. Pagpaituldo ka kumay ti amigak. Nga mawan mo't oras mo. Nuapay kit di nga awan driver mo Ay, isupay at ang danak. Kan narigat ti agtaltanan. Makatumpo nga tupay kit di iti mangisag makanyak. Ang mga numaipada akit ti amigo. Ti driver na kinagat-gatang na alugan na.
Madam Gualberta tayo mawawag kanyak. Ay, mga no panunutan naman ay napupupukak dito yung kwarto no song batak tiyawag na. Yung no jak song batan, ako ngatlat ta. Jak mawatan tiyawag ka babae, song batak man lang. Hello, madam! Ay, adak dito yung kwarto, madam! At kwa, ay may kulaalaan ko managitin na murungak, tairaman ko alaban, madam! Rumara ka dagos! Rumara ko may tayo na pag-isumuti awag yaw. Unmat, madam! Jak ilalaok na kitila ba kabado kiti namurungan nyo kini, sir? Ilasin ko talaga! Unmat, madam! Ha? Anya di kunayaw? Kumusta jay nailayos abirot? Anya nailayos abirot, madam? Ha? Ay, pirot ko na hanay jay kaanakan ni sir. Tay kano kasla naipalay suno. Nayanon na buktong. Jak namin na mo nga iso tibag bagayo abirot. Uno, bukto? Ay, bukto gayam, di pa nagkita yung kaanakan ni San. Ay, oo, anwan, madam, kalkalpas na nangan. Ang susuyabi tayo simbrok itintad yung kinisar asilit na. Nabandog na tayo nangan na, madam. Ay, ha? Ay, sus, di na magusto yung kaanakan ni San. Paano makasangkot kayo, madam? Manyati aramidan niyaw? Unmat, kasarita yung amen. Hindi, kasta ka day. Ay, sige nga ron, madam. Bye-bye. Nyayag ko na ni Madam Gualberta. Makasangkot tulaan, kasarita na kanok. Ay, sus! Papanahon na nga ta! Ay, masak matan tinaturog, Pipita. Ay, ka diti orasan. Ay, pasado alas 12 na ay daw. Ay, isumot lang ang nakariingak mabisin. Nakaluto ka nga rudan. May kala ko matugtugan, iti kwarto nagturugan, ngamrimor kamitan. Kababain pa kin ka, Pipita. Ita matlamang manganin ter aramidag. Uray atak ka bagyamot ni Sir Amado. Uray pa'y, tanudad duma, awan kin nabagyan. Aglalo ta, madinsa ti papangreman ni Auntie Gualberta kanyak. Agdadagsan samot, kitsak ti paginawan na. Si Kaman, bakit ni madam? Saan nagsikog day jay? Ay, amom, Pipita. Uray awan kabailan nga aganak ti may sa babae. Kabailak a paganaken. At kan napagasawak abaak ken bayog. Nyamat ti bagbaga day to. Paglalaw. Inton addan maagasak, makibingayak to iti gastusan dito'y balay. Sakbay kasarita da ka ken Gualberta rito. Sakbay lang ti makisarita ken ka. Anya ka di ti plano. Nay, kunak man no nakapagsarita tayon itay, angkel. Inikandak pa yun iti kwarto. Nagimong pa iti kwarto. Natalgad ti balayo, tadyak nagtagtagainap. Managtagtagainap kagayam rito. Iday ngamin lugar tayo, angkel. Ado, tikarkar na. Ken, uray kadag iti balay apapapanak. At damadmadlaw kuno kwa. Naduma-duma adi katatawan. Ansisit, kada alalya. Anya? Oh, talaga mangagas ka rito. Sige, paayabak nga ron li Antin tag sarita kayo. Ay, agunuyak kadi iti nadayaw abyangyo, ante. Ipayo kadi ti kaasiyo, makipagnaedak iti nadaeg a pagtaengan nyo. Tuy nano mo, nakasagana nga agsirbe,
itiong to ti dalan nga awan patinggana. Anya day ta sasawag jak mawawatan. Una yan na pasakaliem ka anakan. Talaga nga addadara tayo aman naniw. Kasta mati pagtirtirada kay ti baro akpay. Agulimag ka, Madiyaw. Agraraman kayo kit di. Oh, nalpas kayo na nagsarita kin rito. Da kami matan ti agsarita. Sige antay. Saan na ka makilinlino ko Sorry antay. Di kayat ko amamuan ken ka. Ket no anya talaga ti panggap mo, iti umay mo dito. Tinasayaat. Panawan kayo untap no makapagsarita kayo nasayaat. Saan ka ngagaraw dito nagtugawam, Amado? Dumngag ka. Madam, ante, mataranta at paikit din. Nakunam ka da pipita kan Amado, amang ngagas ka kano. Anya tag-agasam? Naduma-duma a sakit, ante. Kabaulak pa yung agasan ti sakit tinakam. Pwera lang sakit ti bulsaa. Anyat sasawam, pinusupukan niya. Sana ka makakatawa di ta ibagbagam no kasta ti kunam. Kasano nga ro din ita. Awang mo tamamom dito Kano awan maagasam, anya nga itaramidam. Maawatak no anya ti kayat yung nga ipasimudaag ante. Nawidoak nga agpanunot. Jak narwam amang saksaklot kadag iti dakulap ko. Kabalak amin na trabaho. Tulungak ni Pipita. Sikatin ang ibagay kita rito. Kasaritak to ni Pipita inton bigat, tatulungam kadag iti trabaho na. Tanasayat sa mga dagiti among. Awan mo ta nagdasa na ya. Naimbag, tasanda kang uungtan. Naanos ka na nga ni sir. Ni Madam Gualberta tinawag. Nasanot kiti ka na yawn? Kagangay lang Kanarwamak mutan ka mo daw. Bale, taluda, sirsirbya kita. Unam nga wan anak da. Pino, ate may nagkasira ka nakandang agad adal wino trabaho. Kasdag kasiran Mangagas ka naman. Rito, tinagan na. Mangagas? Doktor? Wino da tayo awagan na di Doktor Sapsapukan apros. Kasta na kamutaw. Imay kanumot ni Mrs. di makurangan dita. Agpay suaya. Napayagan na jay. Unak ngarod kinibudoy di mawag. Asayang, pasandaan nagrana. Sika talaga kamutaw. Sinutil mo manlatan ni Budoy. Sige. Nooanan di bagam. Babayay. Dayta, tinagsaritaan kan inkari ni Rito idirabi Pipita. Isua mismo tinangibaga. Sikamat timangibaga no anyat trabaho dito balay. Anya nga tangaro ti trabaho kun nga. Anya mo ti patrabaho kan Rito. Pipita, apa yadi kag sao? Madam. Pampanunod ka rin anya mo ti patrabaho kan Rito. Kapailak mo tamin na trabaho dito balayaw. Saan ka nagpanunot pa, Pipita? Siya kunti mangibaga, ngam sikap mangibaga ka ni Rito, ha? Ibagam ta umuli ka dagiti pinunti kayo iti arubayan. Ta, pukanan na. Undo kisayan na nagisisang sanga. Paulim to kan kwa na di pinunti da Mortes, ha? Takisayan na dagiti sanga, ngagitin nagtiado bulbulong. Anya ka na? Nakasisiit ti da Mortes, pauli na? Madam, ado ti siit ti da Mortes? Problema pa apay nga di pusa, umulimat ka dagiti na si Eta kayaw. Di mat masiitaan no umuli di da Mortes. Nakayumat, madam. Ipakatayumat ti di pusa ni Riting. Pao, guwapo da ito'y lugan nyo akas kada kayo angkal. Kabarbaron sa pailaan. Saan yun samat ang mapaandar? Narigat nga rin paandaran iti bigat. Deta ti nakapanunuta ka mga iti driver. Ang detay amuna kuma ti agmekaniko. Ay, angkal. No mangala kayo iti driver. Saklaan.
Amo matlati ag mekaniko ay, wano ag maneho. Bayam na taan nakalukat tirwangan. Anggal, anda kasarsarita ni Pipita na pintas abalasang Ay, di kurso na gayam. Asit gakman ida. Apa ini, Teng? Anday ba ka? Ay, dayta kadwam ana pintas abalasang, tikayat ko kasarita. Mabalenti makiam-amukin ka, adeng. Siyak ni Rito. Awanan ti pagpiliak no saan ati makiam-amumat kan ka manong Rito. Siyak ti katulong di tadak kalabalay. Am-amudak samot din. Anya tinagan mo itayan? Ay, wen. Istiling ngagpaiso tinagan mo. Napigsamat ganti memorya na rito. Siyempre sakpay ti kunam. Nabirtod ti anting-anting ko kung alang arudan. Naangaw ka gaya mano. Makiam-amu ka kanya kung am-amudak maggaya man. Ay, Saan nga tinagan ko mano? Estiling. Ay, naangaw kan samat ngam siyak. Ay, Ling. Ay, mabalin ka di pasyarin ka di tabalayaw. Agpakadak tupay ka dagiti amok no palubusan dak nga damang pasyar kanya. Sige Pipita, panawan kan. Abdamanan pangibaunan ni Madam kanya kintun madamdama. Awagan kan tulatan. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik tayo man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ikunam nga ta, saan ka nakita Pipita? Oras ti trabaho, makitungtungtong kakit din, kadagijay. Anyat nagan di katulong di takaruba. Istiling manam. Nairanamat nga dami tirwal. Ita imbaga ni Sir nga urayan. May sapay day talakay. Anya pa'y lang amin, ti di na pumanawan. Marigatan samang pandari tilugan na, madam. Bulok samot ngamin tilugan na. Kanday jay mo't nga istiling. Sadot na katulong. Naimbag no saan da nga ungtan. Kasano, madam? Kapag yan lang sa kanuman, nagiti amo na. Kayat mo atuladan? Ngaranggan dyan ka. Tuladam kit din day jay. Agpat-patsarmeng kinirita ko. Naimbag ka na paandar ko matlang tilugan ko. Numuna tatunggal jak mapaandar adagos kat sangka sa oti asawak. Agumatang aklangan iti kasukat na. Dirito gayam. Kunak no sumurot itay kanyak. Kaming pambar na nga adda kanu agasan na. Nalibtak sa sangsangpat na lay di kalman. Addan pasyente na. Nalibtak ka talaga. Tainalim nan sa adagos ni Estelin. Anya ti panagkunam kanyak Pipita. Guwapo ka din iti daytoy alangak. Oray, saan kang magpagwapo? Talaga gwapo ka. Ay kat, anya ti panagkunam. Adanam na makinistileng. Awan pa yung nobyo na. Diyak ka mo ano, dan nobyo na. Saan may matapagsarsaritaan na kita bambanag? Ayun gayam Pipita. Kuna na itay nga awagan na kanto. Alaag man nga ro tinumero ti cellphone na. Isulaan di ba ka mo, di cellphone ko rito. Sige, nakituloy ti trabaho. Ay mabitlaan. In kapay lukatan ti gate. Ay, ti garapon ko gayam. Naayan ti anting-anting ko. Ay, naimbaglakit din. Tadakkel ti bag ko apang ikargaan. Kabisado ka talagang ti oras. Analpas mo aminin at trabaho tapno saan ka amasinga. Ay, ninanakwal pertagayam. Kababait no maungtan na kagapukan niyak Pipita. Nakarwaran! Saklaan ang tinabagi di balay na. Ket ni Rito. Nakarwar man tayo. Apan ka no agagas. Talaga gayam nga tabirtod na mangagas. Tsaka mo anding-andi ka no, di ramramot nga da iti garapon. Ayun kaya, kahit nadawadan ti numero mitay.
Ibagam tong agpasya dito'y balay, tasyak timangtid kan kwa na. Tidakas na, no adapay tagiroot na kat mapaamo na. Mapuutak tulaan kat nubyok gayam ti babasik ngam siya. Una yan ti panangkitam di ti unag ti opisina. Kaslada sapsapulam. No pampanunutem nga adda ilimlimeng ko a babae. Saan ko abiso dahi tag, Walberta? Kat, apay a babae ti ibagbagam. Uray kita iti sirok ti lamisaan ko. Uray iti banyo. Uray iti bubida. Dagdanggan na ko no saan. Apay a babae ti ibagbagam. Tapno ibagakken ka. Jak mamati nga da maalila wano mabulsakken ka. Unay matan ti panang tagibasit mo kanyak, guada. Kat, anya nga ron ti sapsapulam di ti opisina. Niriteng. Kunak na may pailaang ditoy. Ta iso ti agbali na driver mo. Jak man amo no talaga nga amo na ti agmaneho. Sadot sakit idaya ka anakam. Anya nga ron, pakanan laktan. Ay, saan nasadot na ijay? Uray basit akit kita ambo na ti abiyag. Amangan ket dino adday nagasan na. Adula amin. Yak mamati nga dakabaalan na mga gas. Anting-anting nakano dagiti ramramot iti uneg ti garapon na. May saka ma tamulmulong. Lukas na bulbul lagaw di ka anakam. Bulbul lagaw ti pangyar ariga. Gaputa kas jaya kas labambante. Tagitay sinantao iti nga ti kataltalunan na pagbugaw iti bilit. Wan. Ay, unay matday ta na pa ng tagibasit mo kan kuana, guada. Dita ka man langan. Amang ano sa anak ka makapagtepal, maarabis ka Guada. kay. Guada! Ay, anya ti kayat nasawen. Anya ti aramiden na kanyak. Madin sa ti kaadda ni Rito iji palay. Ngam anya nga rin ti maramidak kat ka anak akda ijay. Amangan met no talaga nga adda ka maulan na ang mga agas. Nagsaruno kayo lang kinirito arimuar, madam. Anda ka no pagagasan na. Medyo mamati ak mata, madam. Kas nagpaypay sumat na kiti magbagana. Ay? Ay? Ay, saanan, madam? Saanan na rin report ni Stiling? Isasanda na nakapagsarita ka ni Rito. Ay, saan mo tatila pagsarsaritaan mi, madam? Aging galay tirwar ti pagsarsaritaan mi. No, maranaan na ngagdaldalos. Ay, saan man? Saan pa simsimrak dito malayaw ni Stiling? Wan, madam. Amugmat, saan kayo basta agpaspastrak iti tao dito malayaw? Sursurutag, nakitim bagayo rules and regulations. Wan, madam. Saan ka no masangan ni Stiling? Di makitungtong tao? Taadot aramidan na iti balay ti amo da? Nakita ka rin mo rin tayo, madam. Ah? Saan mo't siguro abalog ka katulong, madam? Isa anak mo umapal, madam. At nakano pang ibabaw ng diya mo na. Isa pa sa reromuar. Diyak amaw, madam. Sige nga rin, madam. Bye-bye. Ay. Thank you, Lord. Nagbabay matlangan. Kunak no adupay ti iba ka ni Madam Gualberta. Nasayaan man, tailidip ng ti cellphone na. Kunak lanong malmanong kay ti tepanam rito. At nakabot kaya man. Kumusta nga iti pa nagagas mo? Subyak to inton lawas na. Tapno, sornadak no mait madlati panangagas ko kankwana. Iso barya pay lang titangdan ko. Nanginak ka diti singer mo kadagiti pasyentay? Siyempre nabirtod ti agas ko.
Kun may sa nangina ti bagas, nangina ti gasolina, nangina ti sardinas. Ay, magustom ka dito sardinas? Nay, apay kasta ti saludsod mo, Pipita. Bak nang kaya, tadi kag sidsiday ti sardinas. Awan mo't dakas na, di ba nang damag ko? Kan naimas ti sardinas niya. Ay, talaga na imas. Sardinas, ti paspasida kijay pusak no ka. Ang naibatik kijay lugar may. Anting-anting ko ka, tinangisit a pusak. Naalibtak ka kaanakan. Agasem dayta. Addan pasyentem. Ay, puli tayo matket di tinalibtak. Ay, pudno launay dayta ako nayo, anggal. Kinapudno na. Adda manen agasak inton rabi eh. Oh, talaga amayat. Aglaplapusanan. Iso nga, agpakadak kada kayo, anggal. Bigat to nga ta na makasangputak. Inaktupay lapasyaran ni Stiling. Ne, nobyam ka din. Ay, nobyak tupay lang, angkel. Kung naka noon Stiling kin ni Pipita, pasyar kanulat tayo iti balay dagiti amo na. Na, unay mo't day ta nakatawa yo, angkel. Ay, sosyal bagkakanakan. Ay, oh, anyati ko na ni Gualberta itay. Hustol sa tayo ko na abulbul lagaw ka. Anya? Eh, talagang sakit di sinaganaam ti panang pasyar ko kin ka Stiling. Saan samot tan amerienda dagitoy? Oray katulong aklaan kat managsanga ili rito. No saan ka nga uminom iti soft drinks? Ado ti duldulin ni angkal nga ara. Ay, day taman. Nagiimas nga tan. Kayat mo talaga ti uminom iti ara? Kwa, madamdaman ton. Adda kayat ko adamagan, Stiling. Awan ka diti, mangiparit apasyaran ka. Nobyo, ti kayat ko asawan. Agmerienda ka pailaan. Amangan no, di munton maimas ti agmerienda kat agbartek ka no maamam nga addan nobyo. Ay na. Kung naklakit din, no nalaka aman nobyak ni Stiling. Ay, kung man no nalibtakan. Ipindi ka piyo, madam. Madamdaman nginumag dayta, Pipita. Pabaawak labasit. Anya kalakit din, Gualberta. Anya serbida nga agkape ka, no pabaawang matlaeng. Agkape ka nga ron, tapno madengap tarusok mo. Anya ayat pa kasiksik na aramlaon ay amado. Napudot nga raw ang mga numasidit ti dilak. Mabusta napudot ti panawan. Ket po yutam dahil ti excitement ti kape. Tarik na no kabailam ti podot na. Saan ka nga agkap-kape nagreklamo ka ti kinapodot ti panawan? Aguli magkanamado. Ungayang Pipita. Simangputmut lang ni rito, di rabi eh. Itay parbango na si Mangpot, madam. Alas 4 sa itayan. Anya dahitan. Kaslag tatakaw no di mamapuputan ti sasangput na. Nagpakada kanya kidi rabi eh. Kalpasan ti panang pasyar na kanistiling, adda kanu pangagasan na. Kaanakam ngamin ka. So kan kanunugap. Ay Pipita, inkaringanan ni rito. Wen, madam. Sino mat nga tanay ito nakasapsapa nga umawag. Ay sumbatak man langan. Hello? Natakawan ko na. Sino? Anya? Nagsabat na iti rabi iti birkog. Iti mapan kuma iti banyo kat napaikis iti kintot na. Ket, anya tinagikisan na. Apay, bakla day tatim yung. Nanaturay, da kayo matkayam. Naimbag abigat yo. Ada ka di masapul yung kada uncle kan auntie? Uncle kan auntie? Ada yun ak kabagyak ida.
Kasta ti kayat ko nga awag kadakwada. Dumanan kayo gayam. Uray dito'y talatay ng agsarsarita. Saan ka ana uray akatungtong mo ni Pipita iti kalsada? Iso nga, imayak. Siyak gayam ti rantayo, nana. Madam? Kung nakitayan no jak mauray adayawan na kiti may parbeng nga awag mo kanyak. Nana ko na kumalatan tapno nasingsing ti panagsarita tayo. Apay kumaana singsingat. Wano, nobiyana kan ni Rito. Kat kaano la anagam-am mo kayo. Nagpasyar ni Rito kanyak idirabi. Saan ko anobyo? At damot delikadesa ka? Nene. Nauyaw kagayam. Gaputabasi ni Rito. Ay, ibagagtuman kenkwana. Ikamot unay yan na pintas. Isabat mo kumalatan tirik na mo. Tapno matsayan tibaka tabalasang. Ay, aduman ng timakan ko, Pipita. Masapol ang maabrot ko ti pan nakapuyat ko idirabi. Nakapsutak. Kasla namalmalo ti bagik. Nakadayuhan samot kami na nagagas, Rito. Nagnagnakakaday? Ikapilitan ang nagnagna akon. Awan matluganan. Bumakna nga klay ti panagagas ko. Pilyak agatangan tay kanginaan alugan. Napigsan sa akin di katapag sa pula may Rito. Anya ka di sakit, dagiti ang agasan. Ay, amin asakit adi maagasan ti doktor. Kabalak. Ha? Saan mo't anangina ti panagsingir ko? Ala, ituloy mo lang tangarudin ti mangan. Ay nakitiruar. Napigsaman ti angin na. Iso nga adumanan ti agragrag ka bulbulaw. Ay, sakton, Pipita. Ang maturugak pa ilang Papaw. Di na mo paspasagidak na. Ay, kastoy na ay. Bagim ton ti aglaba na magagit ka. Anya? Agla ba? Nakigtud kan sama daw na yan. Ang angawan ka lang, matritaw. Awan day niya yan. Agrahiradan sa man nga ruden, kumpadre. Dahil tati nakapanunuta ka mga leti driver ko. Kan bodyguard. Narigatan no matambang na tao. Kan security guard pa yan. Amado. Adamanan ka sarsaritam. Asino manan? Ni Ilyong. Anya. Sinarak na kayo matiman na nakaw hindi. Ganggam. Anya. Uray ta sinturon mo. Saan da pinakawan? Awan nga tati sinturon mo Kasano nga rudan no makita tinagtakaw iti balayo. Kahit mabigbig mo ti sinturon mo. Amado. Ano ka diti magbagab dita ka sarsaritam? Ay, kumpadrim ka day? Oo, kasas ka na. Sige nga rudan na balayan. Tanod. Baliwan tanto ti agsarita manan. Uhen, amumutan ka na tayo. Negosyo la ti pakakumikuman tayo. Anya nga ron saan ka nga agpabaknang kat agtultuloy mo't angumin na amin na magatgatang. Anya ka laki tinaya, Amado. Nagpakada ka itaya, nagistorya ka pailag. Ay, talaga nga agraira manan dagita aberkog. Kunak, sumardan ka na nagsarita, itinita akong padre, Amado. Nagpakada ka lang ron itaya. Gagangay laday ta. Kastaman mat dagiti agagayam. Hoy, maditi lalaki analay nga sumao, Amado. May babati kinataom, no kasta. Aglalok pa'y mo ti sarsarita. Kumpadre ka da atanag, kas ka da abalayan. Awan mo't anak ta apaki abalayan nama. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa'y nakapag-subscribe. At blog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Umalati wag kumaha makitungtong dita balay dagiti among Pipita. Amangan no agungat da nga agpastrek da iti sa balay a tao. Aglalo aga mo ka babae.
Ni Sir Amado nga ro, ti kasaritak to. Nakaruwarmat nga ro dahil ni Stileng. Awagam kit di amarin palubusan na ka. Paragsakan lakit ni Rito makakita ka. Awon gayam. Dito'y cellphone latan ti pagsaritaan ta. Kastoy nga min pipita. Nasapa nga imay ni Nana Gualberta dito'y balay. Imay na nga min dinamag no pinasyarnak ni Rito idirabi eh. Di pa ipayasuna kat nga paisaron. Talaga nga impay-paysuna. Ti nagpasyar ti kayat ko asawan. Diya ka mo no, agdwa-dwa winoan niya. Para bangon nga mina ni disipang pag ni Rito. At dansan na pan na inagasan ni Dirabi kalpasan na pinasyar na ka. Iso nga ro timpakada na kanya. Nairan na apay nga dagayam na takawan. Sige nga ro din pipita. Amangan no makasingaak. Agpakadak to kini Sir Amado ta umayak to dita. Iranak no ko ang awan darito kan Nana Gualberta. Sige, bye. Awatan ni Stileng. Palubusan na ni Rito amang pasyar ka ko anak. Yun di naman kayat nga din nanon da dito'y balay. Ni Rito. Nagmayat lakit din ti maturog pipita. Kurang talaga ti agpat nagapan naturog. Numano lang ang oras ti pan naturog mo Rito. Upat sa lang ang oras. Parbangon mo't nga mina ni disimmangpat ka. Upat lang nga oras gayam. Agsubliak pa'y lang nga rod maturog. Sikat ti ungtan ni Antino ko. Ay, apay ko mga utan lang ngay. Ang mga no kasarita nakakitliton sa pangpan. Ne, but nga nakmat. Adda lang nga rod bisinak. Tan nakon nga dasaran. Siya kun ti makam mo pipita. Kan adda pa'y gayang papanak inton madamdaman. Si kamat gayam Rito. Naimbag man ta saan ka nayaw-awan. No nayaw-awanak ko ma, kas pangarigan angkal. Agpanawagan na kiti radyo. Bulbul lagaw ka talaga. Malagip ko man gayam. Makadanon matlangan ti signal ti radyo ijay lugar ayo. Napigsa ti signal ijay lugar tayo. Addan sapay ng internet ijay angkal. Ngam no agdengeg ka iti radyo iti rabi kasla adda ka ijay China. Incheck ti mangmanggag no kwanggal. Amom nga ron tinapasamak iti rabi Anya day jay angkal. Adda ka no natakawan. Iso a planok ti mangala iti personal bodyguard kan security guard ijay balay. Saklat ta nanggal. San yun nga sabsabali? Agang angaw kan sakit di Rito. Iti day ta kinabasit mo. Makagaway ka. Basitak. Ngam napigsa kang kal. Naparagsitak pa'y. Anya ti sirbi ti anting-anting ko. Makabaybayag ka nga gargaraw, Pipita. Kas na mabayadan ti oras ti panaggaraw mo Ay, awan pulos pakapudpud no kiti dito na amo. Kanya nga problema na yan. Apay, kas nalumsot da kita bukal-bukal ti mata mamangkit kita kanyak. Naaringan kan samutan kini Rito ama nagurasyon. Kun kayam, napadanda di ako kulaaw. Bulbulagaw ko nakla kumagayam. Magbagay natin kulaaw. Rimuar madam. Yak ka mo ano sa dinukit diti pagagasan na ita. San namot ngayon baga? Nagkari ide, awan pagagasan na tulungan na kakadang iti trabaho dito'y balay. Awan mo't problema dito, madam. Kabailak ti amin na trabaho. Uray awan mang tulong kanya. Apay, asikat bang isuro kanyak Pipita. Siyak ti patungpal, ta siyak ti abob. Ulat magunggulan ti panagyan na dito'y saan nagtrabaho. Di uray man kaanakan ni Amado. Kasinsin mo't ti asawak ti inana. Madam, kaya't yung kaday, itimblaan kayo iti Diyos. Halaman nga ron, barang may ayak kan ka. Ay, makapatay ti kinabara ti panawan.
Tila babawi ka rin, Brimwar. Nene, asino ti akin cellphone na di ako noon eh. Ay, Pipita. Anyat pamukwatan ni Amado ang mga awagkan ka. Anyayat sikrito yung ado ah. Ay, awan, madam. Adala siguro yung baka ni sir. Anya kumati pamukwatan na mga awagkan ka. Ano, muto'y ka cellphone mo, tasyak ti pakisarita kan ko ana. Ito'y, madam. Hello, Amado. Oh, Pipita! Apay akala at abim magkatatimag mo. Ha? Anya bibak ti bagbaga Amado. Di mo'y baga, di mo'y malasin ti timog ko. Ay, Gualberta! Oh. Si Kagayam! San ka ba nga agin sisidaw? Sana ka makililino ka. Di ka man lamaangawan. Ni Pipita Gayam. Anday ti abay ko. Apay, isuti sa pulam. Sana siya nga sawam. Anyayat sikrito yaw. Namagagla ko man no nakasublin ni Rito di Tabalay. Imay ngamin di opisina. Kat naibagagkan ko na planok ti mangala iti driver kan bodyguard. Security guard pa yan Talaga patuluyan dita plano? Kanya ayat mapampanunot mo, Amado. Kapungaro di ti panagraira manan dagiti mananakaw. Tariga ti saan ngagsakpay. Agsakpay pa'y maaros pa'y. Narigaten no at damang sirrak iti balay tayo. Kat may padaag kanitemyong nga agraman sinturon na kat tinakaw da. Ha, agtal na ka man nalaklakayan. Awan sir-sirbinet hangay bagbagam. Naakaran kan saan iti kaanak ka mabulbulagaw. Wano, inaangin na ang taulam. Ha? Di kita ka malangan. Bye! At dagayang mayat apag meriendaan dito yung likod ti bangko. Mayat na pagistambayan dito ya. Nadlaw ko, amanipod dito ay dimtengak dito eh. Adulat ta ti agmirmerienda. Dakpay na gordar. Tawar orayak ti kinatulag ko. Aman matlaan. Ay, iso siguro na ito yung mawawag. Hello? Ay, itay pa'y nga daak dito eh. Anya? Saan ka matuloy nga umay dito eh? Ay na, sa urka talaga. Urayan kalakit din nga gilibre iti merienda. Agsakit paikit din ti buksit ko. Istiling ka di day jay. Anya ko matikada na dito? Amangan no kayong ingas na laan. Kung hatupay asika istiling, nalakala amalasin tinapintas kat. Naangaw kayo at talaga, sir. Ang napintasak ka di man? Uray may sakla akatulong? Iti dahit akawas mo. Kasla saan ka katulong? Saan ka amaatiw kinipipita iti kinapintas? Napintas ni Pipita, sir. Malagip ko gayam istiling. Nasingad kayo ken Pipita. Pumasar ka lata ijay balay. Ay, kaya't ko kumatag pa siya ijay balayo. Agungot ka no ni madam. Kuna ni Pipita, adi na kaya't nga agpastrik iti sa bali a tao. Saan ka matasab sa bali? Anya ko matidakas na. Iranam no awan ti asawak. Kanayon mat armuar. Ay, umayak tuman nga rod agpasyat. Iranak no awan ni madam. Ipay narurayan na ka ni Madam Walperta rito. Napanam ka ng kalipasan di pa nang gapumin di opisina ni Sir Amado. Nay, apay nga mo anapanak ijay? Naira na nga ron, yung mawag ita hindi ada ni Madam. Papanak kumapay no saan anangagas. Agaplayak kuma driver ni sir. Jakmet kabisado ti agmaneho.
Kat, ayan na nga Rod. Rimwari tayo da nang awag kan ko ana. Amang ano danda ni makasangpot itan. Anya ka nung amin ti baga na kanyak? Kano nagtulak kayo ka na o di ano awan papanam. Tulungan magkadagat itabaho dito'y balayda. Day talaga ayam. Tulungan ka nga gluto. Ang mabait laang. Ne, nandun niya alas 6 gaya man. Ay, inaklagurasyon be. Tapno, nasamsamay man anting ko. Anya ti tantanabo to, Ma'am Gualberta. Uray na pudot ti panawen, ragrag sakem latat yang biag. Uray ta napigsabat ti aircon dahi tilugan ko. Masurunak ka, Amado. Tila babawi ka nagpasuko diti balay ti amigak. Gapot kinagkinad mo ngagmaniho na traffic talagot nga rod. Talaga traffic ti kasto nga oras. Anya ti pagdardarasan kat agawin talang nga ruden. Kaya't kung nga rod akasarita ni Rito. Ang mga namadamdam arumwar man na yun. Inawagam ko man ni Pipita tabilinan na asaan arumwar ni Rito. Di sikan ti mga awag ta sikat nakapanunot ti tidayta. Ureta kay kayat mo mat akasarsarita ka na awagan. Ay, awagak laan. No, at na napatag nga ibagakin ko na. Nag-traffic ka talaga. Dandanin may nga oras ti pa nakatraffic ta. Nakadanon ta kuman ni Jay Paway. Ang mga nuji kumapayan badok ka. Na, anya ti bibiyag ko ni tabadom. Kuka, badom laog ah. Amamat gayam ti mga sotil. Aday ta. Lumukay matlaangan ti traffic. Awan ni Rito Inak na agorasyon. Kunana itay. Kunana nga magpig. Nakaluto ako naman pilaan. Ipay na rin mo rin ti kwarto na. Ay. Itay pimitigak. Itididing ti kwarto na. Tanagalingan ka. Nakaululi naman. Ay. Nakaturog nga ta. Nagdwa-dwa aksa. Mga no sa napudno ang agorasyon. Ay maglaan no talagang amo na tikararang. Nakuray ka. Nagdwa-dwa aksa. Pudno nga tayo ang agag-agas. Pudno nga tayo ang anting-anting na. Ay. Pipita, Madam. Ganda kay kaya man. anya nga oras ay asimbang pa. Imbilin ko kay bagam kinirito at tulungan nakakadagiti trabaho dito'y balay. Imbagakin ko anaan, madam. Inkari na matutulungan ng aglutaw. Ngaputa alas 6 itayan. Impakada na mapan ka no agorasyon, bit. Kat, nakaturog mait kasakaday. Ay talagang awan mapangnamnamaan ni tiday ka anak kan ni Amado. Ang sana mabali na dyak kasarita. Oh, Rito. Naimbag, tasaan ka rin mo rita Arabi eh. Itay bigat kumapay lang akayat ka kasarita. Imbilin ka pa'y ken ni Pipita. Apay, sa dino asuli ti lubong tinakadandanunam. Ay, awan sapay ti nakadanon iti sulit ti lubong, madam. Neta, Adan nakapan iti Mars kan iti bulan. tinakbolbol lagawan. Nalipatamsan. Imbagakan ka, ano awan pagagasam. Tulungam ni Pipita ka nagiti trabaho dito balay. Ay, uwan nante, intun bigat. Dalusak ti kwartaw. Ha? Alangan mo't kami na ni Pipita timang dalos iti kwarto om kat sa anumat nga asawa. Talaga asan ko nga asawa, ante. Ni istiling ti kayat kong asawaan. Na, Kurso na dagiti napungay amatana. Ken mayat, timurina ako dil na. ang asawa kamutlaan, katulong pa'y hari tao. Ay, jak tagipintasan da jay nga istileng. Nabayagan na diyak nagwat-wat Ay, paspasak. Nagdarasak mo tama panog.
Bravo! Bravo! Amado, nakita na ko. Nasaya at ipagpalikitam, Pipita. Diyak pagarupen. Nalahing kagaya mi ti karate. Sir, adala basit mo tanga mo. Nabayag ang pinuybuya ka, Pipita. Kaya napanunot ko. Imbes ang mga laak iti security guard. Sika man lang ang ti pagbalinag asikyo dito'y balay. Ala, ni Sir Mike. Nakaang-angaw kayo talaga. Abado, anda nakastrag. Anda ang tatakaw, sinirrit na tayo ng itiban na nakaw. Rito, agri ka. Usarap ka anting-anting mo. Anyaya na kitang ibagbagam, Gualberta. Saan ka nasapay na murmurayan? Awan nakastrag aban na nakaw. Da kami kan Pipita ti agsarasarita dito'y arubayan. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV Bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tatlog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kita gapo iti panagariwawam nabuwak dagiti kaaruba. Ti amuda na uram ti balay tayon. At da imawag iti polis kas kada bumbero. Anya kami na yati ka dayo kin Pipita di tarwar. Nagsitngutan. Ay, nalasin kayo nga ron aya. At dapat sila itirwar. Ang apay adi mo in-on. Ito pa nga ron abay no ta kuryente. Ang lalakot ngimi naman ng tibil tayo. Kudaklan no bumaban. Ay, kas kalasaan anarwam. Kagangay ano kastoy ti kapodot na napartak ti panagandar ti kontador. Itata agraira dagiti mananakaw. Masapol ang nalawag ti aglawlaw. Anya nga tano, pay kakto iti silaw, dagiti ponti kayo, wano street light. Uray pay kiti dagiti masetas, ikam iti silaw. Talaga nga daw, ti pagbayad mo. Ay, masapulan ti kwarta, Gualberta. Ken, apay ajak na panunot. Solar light gayam ti paikapit ko, tapno makainot ta. Kanimbe sa mang sweldo ka ti security guard. Pakaptamdangan ti CCTV, dahito balay. Apay lang dita CCTV. Nagado dita ti walking CCTV. Awan ti matakawan no agalibtak dagiti labid aka aruba. Talaga si kaamado. Inaangin ka din ta utot mo. Nakaran kan sa niti inting-inting na anting-anting ka anakam. Kitaam ka saan pa yan nga agsusurot dagiti bagbagam. Anya dahi tangay bagbagang, kat nusikat tinang ibaga. Nyamot ni Auntie Gualberta, Pipita. Nagmayat ti pan nakatagtagainap ko kini Esther. Ay, nabaring kwasa kiti panagariwawa na. Tiya mo na nga men, anda nakastrag at kakakaw. Ngamda kami ti, anda ijerwal, ta kami kinisir. Anya ti ko nang Pipita? Amangan no sa mali ti pampanunutam rito. Da kami kini sir, madamang sarsarita iti ruar. Da kami tinakita na. Ay, anya nga minti ka dayo itiruar. Nagsapa kalakit din nga gre. Nagpatwatak na ro, da nasapa. Tanabayagan na yak naging sayaw. Ay, kwa, planak man nga rod iti kapek, Pipita. Darasam, may ispalana kon. Naglaing kag na maunan na. Ang dapat danom di tabay mo. Ay, salbag. Ay, dandaniak nakatilmon titulang. Rumwarak inton madamdama, Pipita. Inton maminsanan na tulungan kang aglaba. Dalosak tulat tanti kwarto. Duma-duma nga rin ti damag nga iwarwaras dagiti marites wenno labid aka aruba, Pipita. Natakawan kayo kano. Kadaksanan ti damag nga intarayo kano iti ospital ni Sir Amado. Tanaatake kano kaputa milyon tinaytaray dagiti mananakaw. Subramat kan dagita adamang siling. Nasalon at ni sir. Kan, saan damot nagibat bati iti kwarta iti balay ta? Diyak amo, no agang angaw, no nasobraan ti naglangsot ti nangiwaras iti dayta adamag. Ay, Pipita, talaga gaya matakkel ka nalawa ti balay dagiti amo. Iso nga ron na nalawa mo ti dalnalusa. Ay ni Rito gayam. Nasapa man na rimwar. Inungtan kami ni Madam Walter tayo ti rabi ay nung di matlatag nakam.
Adda pagimbagan na nasapa arimwar. No nagdanon kami, amangan no panunutan na nga iso ti pasyara. Ano ka nagdalos iti kwarto ni Rito? San gaya man nagdalos? Nakarugrugit ka nagatuawara. Ay, lalaki lang agpaisaw. Namapay, ni kamoto kat lalaki bakit nakadaldalimanat ba't di balay na? Kasta unay pa iti panangasikaso na iti balay ko. Ni Sir Amado ito yung mga awag. No ni Madam Gualbert ako pati mawag katsong bata. Iba ka naman na nagsilsil po na kamadam ati trabaho. Yak maawatan mo. Ay, hello? Oh, hello, Pipita. Imay ka din ni Estiling dito, ha? Well, sir. Yak pa'y nalpas si trabaho kita, imay. Saan magkitian ng bayan na nakisarsarita? Impakada na ngamin kanya, kano mabalin. Pasyaran na ka dita balay. Awan da kas di makikaarupa, saan la kita kanayon. Narigat no pasigla, dahi taan niniwan mo ti kasarsaritam. Ala ni sir. Ako kayo talaga. Awan pa mo't nakita ka utot ni di walayaw. Nirito gayam. Awan sir. Pimanaw ang nakasapsapa. Si Maruno kada kayo. Ala. Bayam latan. Umatado nga tati pasyente na. Maragsa ka nagtauray taga-away kami. Adda ka anak kaka-doktor. Doktor? Adda ka di ba sa bali nga ibagayo, sir? Ay talang Pipita. Awan malagip ko nga ibaga. Awan kayam. Ano sam ti asawak? Awan ti problema iti dahil ta, sir. Oh, sige, sir. No, di bagayaw. Bye. Iti baglangan to cellphone ko. Taamangan na makitungtong ni sir. Ay, uray jak na pagkadaan. Mapisinak pa kiti. Inak man kiti kumita, di mamerienda. Kastoy talaga dito'y syudad. No awan ti alibtak mo, amakilumba ka dagiti agsasalupang alugan. Saan ka makalasak? Saan mo amay tarayan? No damang kamat ka. Sa dino nga tati pagistambayat. Kilaat mo't ang mabisina kon. Amukon. Mayat apag meriendaan ni Jay. Niburdok nga ta. Saan mo ito nagparparang dayjay padak abarbangisik? Sa bagay, narigat mo't kit di akasarsarita. Tauray makisinarag. Nagpigsalat ta ti boses na. Itala ang amalagib ko. Nagpakadamat ngaminan ni Pipita. Kasaritak tulaangan inton malam. Simbre kaklatan. Tore kat saan mo't anak katrang katirida o maadaw. Awan sakit niya sekretary. Imbaon ko guada. Gualberta kunak kuma. Guada. Naimbag pa ita kinumpleto mga imbalikas tinagan ko. Agong tak ko mamadain. Italakit din ti pakaung-ung takkan ka. Iwan kayam. Pinaasikasong ka din ti problema dyan balay. Tapno na talagang tayo matlaan kadag ti mananakaw. Dahit ako mga road ti bagak ni Pipita. Manyakit din ti panakalipat ko ya. Ne, inawagam ka din ni Pipita? Wen, agam dahit ati importante. Adda na ibagak. Isumot ti nalipatak. Makamenos tayo iti pangpasweldo iti security guard na makasaritak ni Pipita. CCTV iti masapol, sana security guard. Makatumpong kanto, palaki iti ka kung sabos siyag tatakaw. Ni Pipita ko mga ron ti kasaritak. Anya, ay binamauyong dahi tapang panunuta mabadaw. Naimbagpay ani rito, ti pagbali na mas security guard. Masango na nga ron. Kat uray rabi kat mapan mga agas. Nabirbirtod kanu ang mga agas iti rabi Di lamang liwat na rumwar deta rito.
Pinagkari kini Rabi at tulungan na kakadagiti trabaho, Pipita. Ang tubay madalos sa ti kwarto na, madam. Anya ti kinunan. Kaya't mo asawan dinalusam ti kwarto na. Naglaingan na niya rito. No'y ramraman mo pa adaldalusan ti kwarto na. Ay talaga saan na ka dagdagan pagtalawak langan. Ay, madam. Ang mga dusalangadan na. Apay kat nagibagaka na kayaw. Kat mabuteng ka. Nataytaya ka ngam ni rito. Entun maminsan, Pipita. Bayam latan, nga narukit ti kwarto na. Di mo pa kibibiyagan. Kasaritak tulangan, madam. Apay nga, sikat makisarita. Awagan man kit de. Inakalaan ti cellphone ko, madam. Aldaw gaya man. Alahin kag luton. Madamdaman nga wagam ni Rito. Uray sandak a pinawagan kin ni Pipita antay. Talaga nga gawidak, ta kamakamag ti alas 12 a panagurasyon ko. Saan nakapanawan? Ay ngumti anting-anting ko. Awan bibiyang ko. Napatpatag adenggam ti ibaga. Walo, liklik-likan nak. Taam mo mga dabasol mo. Naglaing kan rito. Di mo pa'y madalusan gayam ti kwartaw. Ay, nagipulong gayam ni Pipita antay. Kata niya kumano nagipulaw. Kaapam. Hoy, denggam ti ibaga ka. Tapno at damagunggunam iti panagyan mo ditoy si kalangan ti agbalin na security guard. Ay, kasanon ti panagagas ko antay? Panagagas? Di iti aldaw ti panagagas mo. Agsinublat kayo kan Pipita. Agsinublat kami ang mga agas? Ay, anya ko mati amunan te. Awan mo ti anting-anting na. Ti kayat ko asawan ni Pipita ti agbantay iti aldaw sika iti Rabi. Dayta ti imbaga ni anti kanyak, uncle. Siya kano ti ag-security guard iti Rabi ket ni Pipita iti aldaw. Ay, kasanumot dayta nanggal. Masangop pa iti agagas nga rod. Ay, nuan niya lang ditan ti mapampanunot ni Gualberta. Basol kumat lang amin. Limal lalakyanak ang nervyoso. Bayan ta siya kung ti makam mo. Ay, agyaman na klaunay, uncle. Bayan nyo. Tano makagulpiak iti panagagas ko. Ibingayan kayo. Oray saanen. Aglaplapusanan kami iti kwarta rito. Baknang pa iti panagpuspusok. Bayam ta ni Pipita lang ti kasaritak. Nay, anya ti ibagayo kin ni Pipita hanggal. Saan mo na damagan? Siya kung ti makaam mo. Ay, malagip ko gayam. Ay, diyak pa'y naulit tinang pasyar kin ni Estiling. Kasaritak tuman ni Pipita. Uray, tagayam danggal. Kursunadam sa talaga ni Estiling. Kaya't mo ka dita kasaritak, ibagak nga agasawa kayo langan. Ay, nakang angaw kayo umot, uncle. Siya kunti makamukin ni Estiling. No, ipakat ko kan kwa na ti anting-anting ko. Saanan na makaliklik. Sikat ti makam mo, no saan mo akayat ti matulungan. Dahito lang arudan ti ibagakkan ka rito. Sasayatim ti karaw mo, no kayat mo ti agbayag dito yung balay. Sige, kasaritak man ni Pipita. Napanan? Hindi ko na. Balbalagan nagsamot tan ni Anggal. Ay, Uncle pa iti kasta. Siyak tinang parnuay iti problema. Kat siyak matla ang timang risot, Pipita. Anya ka diti problema, sir? Gapo iti pan nakakitak idi akaratista ka. Imbagak ken Gualberta nga imbes amang sweldo kami iti security guard, sikan ti alaen mi asikyo. Kunak no, nagangangaw kayo lang iti, sir. Imbagayo mo't gayam kin ni madam. Saan ka nalayang akaratista, sir? Kabaelak na salak ni Banti Bagek. No, ada makasapol iti tulong ko. May santo matlati kayat asawan dayta. Agkastilatan,
Uray kayak ni Gualberta nga adda ko maikapat a CCTV nga uray sa anen. Taado ti labid a kaaruba. Talaga na kayo, sir? Wen kastulatan. Uray tag malmalamat nga adda ka dito balay. Mawatak ti kayo Diyosawan, sir. Uray ti Rabia. Saan nga problema anay? Makapuutak man. Si kakit din ti pakaung takin ni ante, Pipita. Katulong ka lang. Kaanak-anak ni Uncle. Anya di magbagamon rito? Awan mo problema ta. Kat no yung pulong na kiniantay. Apay nga mi na dinalusam ti kwarto. Kat awan mo ti bagbagakin ka. Nakarlukat nga ron ti kwartaom. Kat nakita ka nakarugrugit. Iso nga intuloy ko na dinalusan. Saan kanton pulos sumrek iti kwartok, Pipita? Mawatam? Nawata. No di tati ko na. Awan problema. Kan ada yung baga ni Uncle kanyak. Kinasarita na kakadin ni Uncle. Pinasalita na kiti Rabi. Ni, anyamot ti ammom. Siyak ti rumbang atalkan ni Uncle. Awan ti kabalam, babae kalaang. Nanya timbaga ni Sir Kanya. Alamidan. Trabaho ka katulong na ita. Panawan kan. Katay, nakita na ta ni Uncle Mau. Sa balim tuman ti panonotin nan. Nay, pinanawan na kon. Ay, saan ko kumagayang makinuntra? Matulungan na kumay ti panagaram ko kinistileng. Bayamon. Siya akong ti makamu iti dayta. Pakaptan gaya man ni Sir Amado ti CCTV iti balay ta Pipita. Sa anak tungaruda na makastra. Makastrek ka lang pa? Mabuting ka ka diti CCTV? No jak to pa'y mabuting kadagiti labid a kaaruba. Ang ni, Madam Gualberta ti kabuting ko. No makita nanto iti CCTV nga adak iti unag ti balayo, ay, umpang naklakit ti, mairamraman ka pa'y. Day tamat kit di ati Maden. Ngam saan tayo ang mababalaw dagiti amok na isuti kayat ta? Siyempre, para iti seguridad ta. Pipita, ni Madam Gualberta ti rumaritigit. Kaslang kumilaw ti panangkita na kanya. Kunyak peso. Naglaing kan, Pepita. Nagmayat lakit din, ti pa nagsarsarita yo, ti dayto ya katulong. Adyan nagsarsaritaan yo, ha? Naimbag bigat yung Madam. Saan nakamalala ka di kita isem mo? Apa iti kunam, paudiak, ha? Ugali mi ka dagiti amiga, ti majong, ti agbalkot, no adadar ayan mi apaskan. Ibugbuking na pagpagina. Oh, si Pipita. Anya kita hama? Sumarkad, siyak man ti bang sentensya iti dayto babae. Madam, panawad kayo pa ingarot kin ni Sharon. Ay, istileng. Sige. Ita, tawanan ni Pipita dito'y istiling. Asin ti planom agargarian. Ni Kadirito, wano ni Amado. Awan, Madam. Ni Pipita lang tirarantaag no maranaak di tiruar. Kasta? Ibagamlangan ti puno. No ni Rito, uray siyak pa yan ti mangigasto iti panagkasaryaw. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Rito, apay, nga isem ka ti bang bangir. Andat pakaragsakam. Nagakumpay dagita dakulak mo. Yaman kun ragsak ko ta ibilang dagmatla kabagyan ante. Uray ni Uncle ti kabagyak. Nabalitukan mo't gayam ti panagpuspuso yo. Anya ti kayat mo asawan. Sanak man na balbalatungan ha. Ay, saan kayo abalbalatungan ante? Malaksid, no siyak ti balbalatungan. Neta, anya ti kinudam, ibabawin man. Wado, pagbalkutan ka din na oras. Baunak paikit din ni Pipita mang balkot ka dagit bato. Ay, saan ka di ante? Ay, medyo sarang tilapayak ko.
Ket nangag ko ti bagayop ken ni Istiling. Bimara pa ikit diti anting-anting ko. Anting-anting tarupam. Ha? Panawad ka man lang dita. Amang ano talaga, apag tarawin ka, no kasta ka lang. Apa niya na yaman na krito? Anya ti bagam kanya? Inlukat ko ti ridaw ti kwartok, tapno makita ang pipita. Nakadaldalusan ti kwartok. Ken awan ka di ti maangot mo. At nakaroon maangot ka. Nakabangbanglaw. Nadalimanek ken nadalos. Nabanglo. Iso asaan mon apakataktakan apakibyangan ti kwartok. Ken namom. Adda pa karagsakak. Ngem paglikodan met ni ante ket naglawag met anangeg ko. Anya day dyan? Iso kano ti makamu amin na magastos iti panagkasarmikin ni Stileng. Ano niya? Isa mirak tuman ti mangpasyar ken kuana. Tapag saritaan mi ti may panggap iti kasarmik. Ay, argararapat. Kailawan. Napagustuhan na kita abigat, Pipita. Tulungan ka nga agdalos. Yung rumarak tumat lang inton alas 10. Naimbag, tanay saruong ka di opisina. Ijay kumapay lang balaya kasarita ka. Agam, diag kayat amabainan ka. Tadengdenggan da Pipita kan rito. Anya dayta. Asido kumati ka anak ka, makabain ko. Diyan bagbagam ginistiling. No asino ti paspasirigan na kada kami kan rito. Apay, saan mo kayat? Nagkaribal kami iti ka anak ka, ha? Ah, Di kag bitbitot, ha? kababayan kan istiling akas jay ti bagbagam. No asino ti paspasirigan na kada kami kan rito. Apay, saan mo kayat? Nagkaribal kayo iti ka anak ka? Di kag bitbitot. Kababain kan istiling tigas jay nga bagbagam. Day jilakit di nakatulong, ti kabain mo. Tao pa'y laeng. Kan kasla sa nakatulong ni istiling. Anyakit din asaan? Iti day jaya lang langada, saan kit di nakatulong? Ngamatan. Saan ka numanin amatuloy? Nagbayagan na plano mi dayto eh. Di mo't lang may patungpalan. Naimbag. Tanakadilihin siya ak idinaminsan ngal daw. Aywan gayang. At dawagak. Ang bay aman pa'y dayta. Ara pa apak pa'y lang istiling. Kampay iti. Kit agasawa kami. Anya nga tano awagak. Oh, Rito. Agdaanan tamat gayam dito eh. Ha? Oh, istiling abiyag daytoy biyag. Ara pa apimod no. Adda kamutan dito'y sangok. Uray laan na patalyaw dagiti agmermerienda dito'y kantina. Amangan na ti amuda kat agnobyo ta. Oh, man ano ayan no ipaypay suta istiling. Amom ka di nga inararapaap kay tay. Awagan ka kuma. Adda kamutan iti sangok. Kasla nagtulag tamutan nga agkita dito'y. Masansan amalabsan ka dito'y. Anya-anya tar aramidam dito'y. Agansam kasing sinarak mo. Magustok ngamin dito eh. Barang makasarakak iti agasak. Ay, anya gayam ti kahit mo amirindaan. Kan pagsarsaritaan ta ti may panggap ka data. Mayatak nga ilibrenak iti merienda. Ngam saan aday tarik nam ti ibagam kanya. Pasyaran nak iti balay daan tino kayat mo. Oh, day taman at tirada. Oh, day ito ingatan ti manobya. Uray na nakapanawan ni Gualberta. Mapan ka no iti balay ti amig ka na. Tadamagan na ka no matuloy. At ti papananda punsyonan. Ay, nalpas matngatan ni Pipita dagiti trabaho na. Yak nakasarita itay ni Rito.
Bareng mangag ni Pipita ti panagring ti silpon na. Hello, sir! Oh, kaya't ka kumakasarita itay bigat, Pipita. May pagkaptian niya, sir. Saan na may panggap ti plano kapag balinan ka security guard? Isuasan ka madanagan. Taana ka madanagan? Tanalpas mo na nagsaritaan tayo na ita? Wan gayam, kita amlan. Gapo iti kinado ti pampanunutak. Wan gayam, ni Rito. Nakapanawan na, sir? At nakanupan na pagagasan ti alas 10. Naggalit-galit pa yung matitaibigan ti arabayan. Nagagatmat gayam no kayat na. Kwa may panggap kini Gualberta ti kayat ko ngay baga. Pinabainan na kayo kan listiling. Awan na niya mananayan, sir? Ngam listiling ti kabain ko. Ngam bayamon da ita. Uray ta nakasaritak matan ni Gualberta. Masuro naklaunay. Numuna tadyak makapagtipon lukas to emarana akti traffic. Andan sa akit di mapandait tamaw na kita dari taon na. Anya turasan. Adadamat gawan parada. Uy, matagtagan lakit din ni amiga nga gurure kanyak. Apayadyak pa lang kami nagdiretso itay iti balay na. Pagtapay lamit kami sa balya na pada. Sir, mangan tayo. Datayo matinagra na iti restaurant. Nagkita kami kini Rito itay. Aya, sa dino tinagkitaan nyo ken Rito? Nagtulag kayo kaniya? Nagkita? Ay, saan sir? Nagrana kami laang. Masansan amalabsak iti pagmeryandaan iti asidig ti bangko. Ni Rito? Sa dino abang ko da ita? Amoy siguro dahi dakkel abang ko amasansan amaholdap no kwa. Iti likudan na ita abang ko. Ada dagiti nakaistambay ang nakaigam iti baraha nga agipalat. Aging gagayam ita. Usupay lang dita palad-palad. Malagip ko lang arod ti kaanaka kamangagas. Amangan no'y jaya kasin narak na dagiti pasyente na. Amangan no makita na tantumanin ni madam mo, Pepita. Iso nga inawagan ka laangan. Amangan no mabalin nga awisin kantong agjaging. Piningkan nga kwat-kwat-wata kiti arubayan dagiti amo, Kistilin? Mayat ijay plaza pagwatwatan iti parbangon. Pag-asap to, tagpakada kiti Madam Gualberta? Yung minton day off ko siguro? Mabalin na ta, Pepita. Uray, agmalmalam nga agkuyog ta. Sige, kita ang tulog ka sa now. Yung natanto na pinto sa kundaway, umayag tumanan di tayan mo, tamay kisaritakin ka. Sige nga ron, Pepita. Nagbayag kalakit din ang mga ilukat iti gate, Pipita. Ipulong kanto kan angkal. Napanam ka dito, managsap ka. Kaslet na ng kamkamat kan ka. Asino kumatimang kamat kanyak? Kat sa anak mo't nagtartaray. Apay nga rin nakasta ka. Saan ka man abyangot? Darsam gid irikap mong ti gate. Ay, nuwan na. Adinan. No adamang sapol kanyak, ibagam nga awanak. Pagpudin na kapila rin tama na tao. Sige malay. Sabi adda umawag kanyak. Ay, hello? Aywan. Inton parbangon. Nasamsamay ti parbangon na panagagas ko ken ka. Sige. Kitne. Oras ti panagurasyon ka. Mabuburtya, anak kinirito. Apay na umanang sabadit ng itay. Kaslada ng kamkamat kan ko, anak. Anyan sat mapaspasama kan ko, anak. Sakit nagurasyon sa apay. Pasado alas 6 mat kaya mo. Agdan nga dua-dua no mga gastita rito. Ano saan?
Masapol nga agriingak ang masapa. Tada pagagasak inton parbangon. Ang gaputan na patag ka kanyak. Kin inkarik apasyaran ka. At daa. Talagamat anyari ito. Oh, aslag dua-dua ka pailaang. Mamatikan. Ay, malagip ko gayam. May paggap iti panagagas mo. Adun sa ti pasyentem. Adu ka diti maag-agasam? Ay, adu ah. Naduma-duma a klase ti sakit ti maagasak. Oray sakit tinakam. Ay, apag isong arot. No palubusan dak dagiti amo. Ipasyar kanto ije balay ni. Ah? Wala. Apag iso iti ka rin ni Auntie Golberta kanyak. Iso ka no ti makamo iti magastos inton agkasarta. Magagaran kan samat launa iti daytabanag. Nilolo ngamin. Nalaka ngamin nga agsakit tinakam na. Amangan no maagasam tapno saan nga agsakit tinakam na. Ha? Ay, kitaan tanto ah. Nalakamot ang maagasan ti sakit tinakam. Itad mo amin akayat na. Nalpas. Sa painumag iti danom, tiramot iti garapon ko. Subukan naksamot ni Estel eh. Ang mga no saan amamating agag-agasak. Ipakat kong tupay ti anting-anting ko tapno maasawat. Bay amman apakariribukan day tabanag. Tikit di papanak inton parbangon. Sakbay ti alas 3. Masapol ang makariinga kon. Naimbag lakit din. Taadda na alak at ulbag. Tapno makastrikat lata. Sa bagay, nalakalaang matakalay atik ti alad. Andan sa CCTV. Kan naranyagan iti arubayan. Ang mga no pagatapan nak ni Auntie aman nanakaw. Nalakala apa muspusan day ta? Pakada, kumakada kayo, madam. Nagawis ngamin ni Esteleng, nag-jogging kami. Inton agsapan no Sabado, kano? Uray ta, di o kumat. Iti tangal daw. No, mabali na, madam. Saan na masaapol ngagpakada ka? Ngam kasanon ti panagluto mo iti pamigatan. Anyat maganap mo iti dete jogging-jogging. Isungsong nakalaang na diyang Esteleng. Aldaw mo ti bakasyon ko ti Sabado, madam. Ngam, mabalik kayo tulad na nga ilutwan iti pamigat. Kat, anya nga rood no saan mo't lang ada kami ti mga pipita. Ngam, saan ka palubusan? Oh. Anya ay ta problema, Gualberta. Big-bigat ang ungtan ni Pipita. Saan ko ngungtan? Oh, mapan ka no ag-jogging ni Pipita. Kadwa na ni Esteleng inton Sabado. Anya ti dagas na. Aldaw ti panaginan na iti Sabado saan ka de. Oray, tawa mo't masapa papanak. Oray, ito Sabado lang. Mat na masapa ka rumuar, madam? Siya ko, timang palubos keng ka, Pipita. Makamu akton kini Gualberta. Agyaman ako na, sir, madam. Talaga si Kaamado. Pampanoy-nuyam ni Pipita. Ay, nimot istilingay. Tinakalukan iti kutsari mo iti balay dagiti amo na. Kabagyan namot kiti dagiti amo na. Kaya, nipisagan iti kutsi. Kaslasan mo't ngagpay so akatulong kailangan na iti day tabado na. Ay. Mapagbidudak sapay kiti alalaki. Ay, nakita na ko nagtaktak na diti balkon. Limugan man ang niti kutsi. Mamatikan iti ko na, anapinta sa pagwatwatan dito'y plaza, Pipita. Rugyan tang ti agwatwat.
Alas 5 ton na aglawag kat masapol nga makaawid tanton tapno saan ka maungtan. Oops! Miss Tineng, karakista ka gaya? Agpada talaang. Nakitak mo iti na minsan, amay at ipanagwat-wat mo. Naglaing ka! Pulis nga tada ito, Miss Tineng. Namukas na saan, Mike? Pipita, kita ang dayag tartaray. Nirito. Sino nga tati itartarayan na? Nirito ba't nagpaso na dyan? Imay mo't gayam nagjaking? Ay, amang ano sinurot na ta? Nangag na nga tati pa nagpakadag ka ni Sari, di rabi eh? Apay kumamat asurutan na ta. Kita aman. Kasla da itartarayan na. Saan ka nga padlaw, Pipita? Barang saan na ta amalasin? Ituloy talata at agin sa'yo dito. Talagang ang pada ta karatista, Pipita. Iya! Istiling! Awan mo to nirito? Nakita ka nagturong iti dayi apasan. Saan amadlaw nga dataw ijay tanasip nga. Ken ado timula. Umay ka, intakitaan. Anya? Umay ka kit din. Pagin inanaan ta. Ginangguyutin ay istiling! Ay, kanyawat di mapaspasamak ti day tuyan. Ginulat ang kiti. Apa niya takayat na asurutin ni Rito? Kanya nga tanga minangyan ti tartarian ni Rito. Ito'y sakit iti pakaungtan min kin ni Madam. Tumaduktalan na ni Rito katawan ni Malay. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito ko istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. At tao, saan la malasin no asino? Tahanasip nga't ken medyo, nailingit ka dagiti panayagan na mula. Ikan tumat ngamin. Dandanitan. Ikan tumat ngamin agan-anad. Salbag ka. Wan. Ada anting-anting ko. Ano ti problema? Isling! Malasin ko dito nagsasao ni Rito. Talaga ni Rito. Saan ka matagari? Kat aglingid ka na imba. Tapno saan na amadlaw nga adatawi iti asidin niya. Wan, attorney. May patak ayam. Nalalaingat ngam iti kumpadre a doktor. Doktor? Wan. Ada ka sasao na iti Kita silpo. ito madamdama. Sige nga Rod. Ay. Sino nga taday dyan attorney ka sarsarita na? Ang mga nun nakadlaw, Pipita. Umikan. Ay, nalawagan. Agawit tan. Kat ang mga nung maungtan na kanina na Golberta. No adda oras mo inton madamdama. Kat agkita ta. Noon niya nga min tinang palubusam kani Pipita Amado. Nay, nalawagan nga mawanan pa iti Jaske akatulong. Bigbigat. Anda aya pa panamamasapa. No makakapkape ka siya kung timang timpla. Adamat na po dot ada no miti water dispenser. Apaya kanunugam ni Pipita ha, Amado. Plano mo sa katapag-grigpunan idakin istiling. Sus apo, anya aya dahi ta pampanunutam ko Alberta. Lakaya ko ni tiday ta abanag. Apay abimsag ka. Madlaw ko akas na nagpuligos ti Siradora. Sinirip na sa sabot na tiyak tatakaw. Anya man nanakaw ng ipagpagang. Nalawagan. Ay, Rito, agrin ka! Sinirip na tiyak tatakaw! Oy! Ni Pipita ti simrek. Kita Ay, ni Pipita nga paiso. Salbag ka katulaw! Apay, simrek kalata na di ka nagtuktok! Nagsasaruno kami lagayam kada Pipita ken istiling. Napananda nga ta. Tanasapa da nagkuyok. Dagayam bukod at ulbak ni Pipita. Ay, sayang. Tadyak nakamakam. Tadamanan imawag. Ay, kumalay ataklatan iti alad. Uray. Tasaan mo't anang ato? Diya ka kadyaya, Pipita. Kas ka lang tatakaw at sumriklatan, di ka mala nagtuktok. Apay ko mga agtuktok pay laeng kat adamat bukod na atulbak ko Alberta. Nda,
Pipita ay tinagan mo ta sikat sumungsong bat amado. Ni Pipita ti kasarsaritak. Madam, pasensya kayo lang kuman. Ada kayo pa ilang kami niti kwarto yun, iti kasting nga oras kan. Anyat kinunam. Di ba buhay Sabado ita? May samot ita rito. Pinukpukawak lakit din na nagtulag kayo gayam. Ini, saan kami nagtulag, madam? Nala, saktong ti makisarita ken rito. Rimwar asaan ang nagpakada. Di mo tupay lang minaong ta na mado. Diag nga rod kaya ti agunget ni mabalbalin. Ngam no kayat mo nga ungtak, di ungtak. Sabado ita nga mga opisina at Pipita. Madamdaman itong narumwarak sakbay ti pangaldaw. Nagsubligaya man naturog ni Madam Sam. Nagtulag kami ngamin kinistileng, arumor kami itong Madam Dama. Saktong ti makaammo ka ni Gualberta. Kat pasensya ka lang kuman iti asawag, ha, Pipita? Saan ang makataptapal? Basta agmalmalam kayo kadi. Wano agawid kayong tumadlaang inton aldaw. Ilutuan kayo no kwa. Ay, siktulatan kag luto. Sakpiti pangaldaw. Narumor kayo. Iti restaurant latta na mangan kami kinispileng. Makaadayo kayo sa sakit ng agpasyar. Kung naklaan day dya, Pipita. Kinapod no na, jak amo ti agluto. Ken, saan kan agluto ta awan mangan? Sigurado ak. Ad naman ang papanan ni Gualberta. Ni Rito nga nasan? Saan mo pakadanagan ni Rito? Amo na nga ibirok ti bagina. Idi adda pala di lugar da makaanayan ti bayabas kas kada sarguelas numapan iti bakir. Kat ti pagimbagan na nakaala pa iti anting-anting na kanok. Kat mangagas. Ang paagas kayo kumamot, sir. Makakatawa iti daytang imbagang Pipita. No adda kuman nakasaritak anagasan ni Rico. Isawag paagasak. Mamatiak. Ken bareng no agsikugpay ni Gualberta. Sige panawan ka pa Pipita. Sabahan iti matangtangab ko. Jak nauawatan timbaga ni Sir Amado. Anya nga tatikayat na asaway. Ang duwa-duwan saman. Napod na mangagas ni Rito ang kaanakanda. Margayam amin akabalay ko ita. Sakla ang tiawan tulbak na. Saan matkit di a problema da ita? Kat no ijay pa'y lugar mi, numapanak iti bantay. Uray kasano ka nga ato ti kayo kat maulik. Naruwama kun amang kalkalay at iti alat da. Naimbag ta saanan na sumsumrek ni Pipita dito kwarto. Ay, malpas lakit diti nagtutulagan mi kadagiti kakadwag. Agawid akon. Uray ije bantay ti pagyanak. Ket agbyagak anaragsak. Ado ti kwarta. Matan nalabdan ti nagkatawa Pipita. Amangan no saan la aman nanakaw ti nangipagarupan ni Nana Gualberta iti nangilukat iti ridaw. Amangan no al-aliyapay. Sika, Tistiling? Nalawagan. Amangan no ti al-aliyapay kit din ati mabutang. Mayat day tanga angaw mo Nakalalain ka ngagkatawa. Apay nga dito ti mayan ta, Tistiling. Makitan dagita nga agpalpalama, Pipita. Saan nga agpalpalama amin dagita? Kasaluan mo. Nadamag ko. Agpampamaranglaan dagiti daduma. Ay, undayam. Mapantanto pa iti magusgustuhan ni Rito apapanan. Pag meriendaan day jay. Mangantanto iti asidig a restaurant ijay. Kana ngayon sa kaklandra na kagagin ni Rito Ay, sus! Namamon dito ni Madam! Adanda man yung nagatap! Pay amlat ang agpanunot ni Madam mo. Napudotin dito Nakalukatan timon. Agsublitan tulangan inton Madam Dama. Kyak mawawatan ti bagpagada ito ni Stiling. Kyak mawawatan mo apay ngayon naawis tak dito. Amangan no agdwa-dwa ka adito'y opisina ti Imbayak.
Umay nagkitaan tapno mapanagnakam. Ala, mamati ako, namado. Kamsa na day dati problema. Sika din nagpakadaan ni Pipita. Apay, anya ka nga oras no agawin. Day tati jack up mo. Saan mat nga tanga agawin di lugar na? Nakasaysaya at isalusod ko, amado. Pabaribaran nakit na eh. Uray man kit di agawin din di lugar na. At damat ni rito ang kanakam. Wano, kay kayat mo sakit yan ni Stiling kag bali nakatulog tayo. Inangaw ka lang, baribar mat ng tisong bat mo. Anya ka maten, Gualberta. Sayang. Nagsubli tayo dyan saan taan naranaan. Amang ano napangimatang iti igat. Igat? Sus Maria, anya dita sa asawa mo ni Stiling? Dito halo-halo, isang ba't na marunaway. Napudot nga minin ti panawon, Pipita. Ay, sa dino ti kwarto ni Rito. Dahil pasitiri daw na, dahil ti kwarto na. Apay ka din. Si kakadibay ti mangdaldalos iti kwarto ni Rito. Saanan? Na minsan lang nagdalusak dita, nagungot pa yan ni madam. Awan ka no lang aro din ti may tultulo na rito balay da. Inaraman ko pa yung dalusan ti kwarto na. Idi sibri ka ti kwarto na. Apaw nakarugrugay, nakawarwarasi ka. Di kabayan no di nadalusan, tamangan iti tapo. Pinukawan kan Pipita at tignay ka dagos. Abos tagburburek ti darak. Kayat mo tapaggidanan kayo kinrito apag balkotan ta ore agasawa kayon. Ni madam may. Nanyawat ng tilay bagbaganan. Amob no apay nginayaban ka. Oh, makitam na ito'y. Ha, kung na mga tadya ka mo aya, pas-pastre kam gayam ni Stiling dito'y balay ko. Kunak na yung magkakada kayo ni sir. Pinalubusan na kanomat. Talaga da dyan nga amado ha. Kat da ito'y pahay Pipita. Ni Stiling lakit di day takim malay at iti alad. Mananakaw gayam da dyan katulong. Alak, sino nga tatay tol? Saan na makita tilangana? Kas lalaki man. Oh, makitam. Kahit talakit din ti pangap-apaam kanyak. Anya ko matidakes na no makikaaruban ni Stiling. Di mo pa'y kayat na makita ti sabali ti kinapintas ti balay tayo. Nagawan kitabain mo namado. Dito'y pa'y balay ti pagsinarakan nyo iti dayta a babae. Kita man dagiti footage iti monitor ti CCTV no addaak ang makisarasarita ken Stiling. Nagdakkel ti monitor. Ni Pipita lang ti kasarasarita na. Imbagag lang arudan kan ka nga awan kanya kung day tabanag. Naibag ko ba do di sobrang nagtakaw? Kita man day ta kumalkalay at iti alad. Saan mo ama ibagaan ni Stiling dayta? Ta saan mo mat amakita tirupa na? Impostor, di katulong amado. Ay sos apoya. Pipita, umay ka man ditoy. Okat, apay nga ayabam ni Pipita. Ipapilit kami ni Gualberta aday tao akim malay at iti alad ket ni Stiling. Adda ka di mapukpukaw dito yung balay? Awan mo temok, sir. Oh. Ha, kanunuga ba tagkadwa kayo, Pipita? Ala, mabalin niyo mo ti sumro kiti walang ti kwartok no na makita yung alikaman wano. Anyaman na ba nagijay? Sa anak mo nagigig kami ti kwarta? Nood naman, parilay. Pag-play Abo kaya? Nuiti pa nagkuyog yung kinistiling kat napangkay nagibangkaw. Madam, nadagsan sa daytang ay papabasag yung kanya. Maminsan pa'y aming mingam dayta tao iti monitor. Idilig mo tiladawan ni Stiling no agpada ti korte ti bagida. Basit na ito yan, nay. Katay-tayang ni Rito. Oh. Mga ano ni Rito matakanagam? Ayabang man, Pipita? Madam, nasa parimwar. Padasag na awagan iti cellphone. Nakasimbunga tiyain mo dito yung palangis talang. Naduktalan ni Madam Gualberta, pinastrik ka. Kat papasulin na kasi katitawa ng kalayati ni Alan. Nagkakasan? At tapan na nga kumplota? Nakita kiti na minsan ni Rito aking malayati ti Alan. Kat isungarod Ay, padasang man ti sobrang iti kwarto ni Rito. Ang mga nada maduktalan. Ha? Anya kumamot ti maduktalan? Basta tong palam ti bilin ko, Pipita. Sige padasan.
nalusan ti kwarto na. Nakatapok dito. Ang kaiura amin. Di na pa'y naipak ni. Ang graman na tabag na nakabasbasa. Kita at man. Kanya ti karga di tabak. Nakadwa kwarta. Nabasa na gito yun ang kwarta iti di tabak. Naimbag lakit din. Tanagsisina kami kadagiti kakadwak. Matikaw da lakit di amang sapol kada kami. Awan lakit di ti panagatap da kanyak. Mayat talaga apagpalabasan da ito'y apagmeriendaan. Sir! Iso tayo dyan! Ni Esteling? Anya ti kaadana dito'y. Adda kadwa na a pulis? Nagpatinggamot laangan ti panang limlimom amang ngagas. Kita at man, na may salakan na kati ipangpangas mo nga anting-anting mo. Kunak tupay nga men ngagdua-dua ak iti kinatao ni Rito ak kaanakam. Nagpasangbay ka iti birkog. Salbagan arito. Kunak man lumanghagas. Dayjay ipangpangas ng anting-anting na kat ang mga nuginatang nalaang iti daldalan. Wenno sinipdot na dita sa naingkarga iti garapon nga dadanom na. Sir, madam. Nalawag ba't naman kada kayo? Sana pirkok ni Esteling. Pudno day di kunam amang limlimula ang akatulong, Golberta. Ngam, ispiyagayam dagiti pulis. Agsiim kadagiti dakas ti trabaho na. Pipita, pasensyakan ano nagatapan kay tidakas. Awanan yaman na dahil dyan, madam. Tinapatan. Nalawlawagan ti amin. Apa yun, Amado? Anya di takarkarawaam. Nasipdutan ka? Gayam tayo sinturon ko. Mapan ko man kitain. Amangan no inlib. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga panakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan na niliwa kayo pabayadin kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tiraksat ken niliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman di mo ko manipipata di like ken subscribe. Ken pakishare met tayo nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.